Ciĩko iria tũracemania nacio mathaa maya ma ũtukũ nĩ ciĩko cia kũmakania nginya ũkona kwĩna ngucanĩrio ya ahiki makĩgucanĩrio nĩ arũme nĩgetha mũndũ athiĩ na ũrĩa maitho make maramũkenia. Na customer upate yazia ni mtu sijui watu wanakuanga aje, upate amechuna CD hapa mbele na kucha, unaona, so jue obviously isha bust already. Hata kama ni kashimo kadogo tu hivi unajua ita expand tu na ikue kubwa, si ati itaongezeka nyako wako katakuwa kabi, unaona. Mwingine mara amekutolea, unaona. Saa pale nataka unakuwa uko rada. Kwanza hiyo kazi si ya kufanya ukiwa mlevi. Anakutolea the CD. Si ndio? Hiyo kazi si ya kufanya ukiwa mlevi. Ukifanya ukiwa mlevi utaumia. Leo ni hata mwikaga nigetha hotel kuweka soap na nimemezanga preps. Preps ama ni peps? Prep. Kwa hiyo no witikere alafu ucoke uthie unywe dawa. Okay. Muri hago kwanza nigetha mukomanie nake kana mukomaga kwanza niguo uriho? Na nilipanga kwanza. Ona twakinya hau hakuriha nyumba arute 50 bob arihere. Mwiroreri wa Castro Media gicigo kia Githurai ni kimwe kia icigo iria cikoragwo na andu aingi muno guku Nairobi County. Na ta uria mundu ahoyaga agithi wira wake rucini, uguo noguo airetu aya mahoyaga magiuka kuruta wira wao wa kwendia kimwiri. Haha ni muthenya barigici kuria turacemania na airetu aya aria makoragwo metereire customer ciao ota kawaida nigetha makorwo makiruta wira uria wa marehe guku. Ohoro wa kumakania ni ati wira uyu nduroraga miaka, kuona kwina atumia akuru marutaga wira uyu, kwina ciana nyinyi muno cia cukuru nginya citari na ibande. Na ohoro wa kumakania makiria ni ati nginya atumia ahiku mari na athuri ao nyumba no mokaga guku itura ria Githurai kuruta wira uyu wa kwendia kimwiri. Kuona andu aya ni mamenyerete wira uyu nginya magathogorana muthenya barigici, tugatua matua ma kwamba guthie tweterere nduma igire wega nigetha tuone uria biashara ino irutagwo guku mwena wa Githurai mahinda ma utuku. Ni kindu thaa 5 cia utuku tugacokereria wira-ini witu nigetha tumenye uria maundu maya matabanagio guku Githurai gia 44. Tukaingira na tugakora andu aya akwendia kimwiri me wira ota kawaida. Na gya kumakania ni ati andu aya ihinda riri ni aingi muno makiria ukiringithania na mathaa macio ma muthenya maria tu maguku. Wewe na kiroto gya kwigwatira nyumba cia gukomborithia ndugatangike ringi, ni turakwenderia gorofa ya floor 5 haria barabara nene ya Thika Super Highway thutha wa Kenyatta University KU. Gorofa ino ina muigana wa unit 43 na ikarire mugunda wa fiti ya 70 by 30. Na ndeto njega ni ati o mweri nyumba ino igagiria makiria ma ciringi 350,000. Nyumba ino turamiendia ciringi milioni 37 tu, na wagura kuhetukira Castro Media ni uraheo commission. Niguo kwigwatira nyumba ino na uhoro makiria tuhurire thimu namba 0728 316 057 kana 0797 751 913. Wihike marigitini tene boga itana hoha. Ciĩko iria turacemania nacio mathaa maya ma ũtukũ nĩ ciĩko cia kũmakania nginya ũkona kwĩna ngucanĩrio ya ahiki makĩgucanĩrio nĩ arũme nĩgetha mũndũ athiĩ na ũrĩa maitho make maramũkenia.
O niguo gukoragwo kuhana mathaa maya mautuko itura riri ria Githurai, na tukenda kwenjera makiria nigetha tumenye hasa niki kigucagiriria aruti aya a wira uyu wa kwendia kimwiri moke matura maya maguku Githurai. Twarana nani mwiroreri wakwa nigetha tukorwo tukiaraniria nginya na umwe waria marutaga wira uyu kana matabanagia wira uyu guku itura riri. No itanamba gukurehera umwe wao nyambe ngucerie guku nigetha wone uria andu makoragwo marugamite metereire customer ciao. Utaugo urakiona maya ni mathaa mautuku. Tareke ngikumakie irafu-ini ici haria airitu aya marugamite, oho niho hakoragwo na nyumba iria mahuthagira kuonana kimwiri guku iguru wa irafu ici. Mundu athogorana ni customer wake maiguana makambata o iguru makaheo rumu iria marabatara na magatabania giko kiu kia biashara ciao na magacoka makauma. Hihi mahuthagira mahinda mahana atia? Haha tugucokerio ni omwe wa airitu aria marutaga wira uyu nigetha tumenye makiria uria wira uyu utabanagio guku mwena wa Githurai. Mwiritu uyu ni umwe waria marutaga wira uyu wa kwendia kimwiri, na tukenda kumenya atiriri niki kiamuguciririe ambiririe kuruta wira uyu wa kwendia kimwiri. Bwana bon, yani nijuanaga na chali nikapata bon, tukaachana nikapatana na beshte yangu fulani akaniletanga na huku bole yangu ikiwa ndogo. Venye nilikujanga ikiwa na 3 months ndio nilikujanga huku. Venye nilikujanga huku tu June. Venye nilikujanga huku ikakuwa ni aje huo dem juu pia yeye alikuwa anaomba place ya kukaa. Kaniambianga tuone nikuonyesha kwenye utakuwa unatoa ndo. Nikaendanga akanionyesha. Sasa nikaanzanga kazi hivyo nikalelea bole yangu hapo. Nikatemea kupata mto ikafika. Kwa nimejipanga panga nikaenda nikarelax kwa nyumba miezi 3. After miezi 3 nikakuwa nimepona nikarudi tena job. Mpaka saa hii. Na kuona uria mukoragwo muri aingi muhotaga atia kurutithania wira muri aingi uguo, na niki gitumaga mukorwo mugiikarania hamwe na gutari na undu wa ngucanio muri wira-ini wanyu? Kama ati kuna andu wangi kuna mahali mtu anaweza kama akiwa mgeni afukuzwe, na kuna pengine anaweza enda akose kufukuzwa. Yani kuna lingananga hata na wenye umepata, labda ni watu wajapitia. Kama ni watu wajapitia mtu ajui shida, unajua bado kuna watu kuja hapo juu, yani unakuja tu yani for fun, hajakaa mjue shida. Unaona? Sasa mtu kama huyo huwezi simama mahali yako juu anaona pia wewe umekaa hapo kama yeye venye amekuja yani juu ya yani for no reason, yani juu hajakaa mjue shida ama nini. Unaona? Sasa mtu kama mimi mwenye nimepitia siwezi fukuza mtu. So ukipatana na watu kama mimi usimaase tu. Muri wira-ini wanyu ri ni mukoragwo na specific customers na angikorwo niguo marihi manyu makoragwo mahana atia? Mara mob unapatana na mtu patana na yeye. Kuna sometimes unaweza patana na mtu mshaipatana. Unaona? Yani ile mara most unapatanga watu mtu ujui ndio utare wona yani utare mwasa mania. Na tari hihi mundu uyu taringi uite ni customer ukaga maita maingi ri bei yake na ya mundu uyu woka mugeni ri ikoragwo ihana atia? Kawaida tu ni the same ni bei ikoragwo ihana atia? 200. Okay. Ni yangu ni 150 ya nyumba 50.
Koguo mukiriha we niwe urihaga nyumba kuma mbia-ini iria mura nengera magana merĩ ngũthithihe nyumba change sasa ni yangu. Hiyo 50 ya kulipa nyumba 50 icio urauga cia nyumba ri murihaga ihinda rigana atia rĩa nyumba? Like 15 to 20 minutes. Rĩrĩa mwacemania na mũndũ ihinda rĩa mbere rĩ, hihi nĩ maũritũ marĩkũ mũhĩtũkagĩra nĩgetha mũtuĩke a kũiguithania na biacara yanyu ĩgatuĩka ya gwĩkĩka na njĩra ĩrĩa njega? Managa na mũndũ mũgeni. Mũndũ mũgeni client kana izui. Asa nuona client waku customer waku mutiuaine na nĩ mwaiguithania na mwathiĩ nginya rumu-inĩ, hihi he challenges monanaga nacio taringi kũingĩra na mũndũ rumu labda ukue ambie kuuga nĩ wamũiya na rĩngĩ ndũnamũiya, rĩngĩ muingire, rĩngĩ labda mlango imegongwa, hataki kuongezea ndo, hataki kutoka, hataki uongee, unaona, nataka tu nyamaze, unaona. Unapata sasa ukimtolea ukali kabisa, juu hata wenye wanalipishanga hizo rooms, saa zingine labda kwa rooms za huko nyuma ama mko huko mwisho na wako huko mbele, unaona, hata unyonga, hata upiga nduru hawatasikia. Hata mwingine amekunyonga, mwingine amekupigia kwa room, yani unaona kama hizo. Mumenyaga atia mundu tondu ni handu murugamite mukoragwo murugamite, mumenyaga atia mundu areta muiritu wa gukoma nake, kana mumenyaga atia customer mundu ni customer wanyu? Si customer anakujanga tu, mtu anataka dem, si anakuja tu tuseme anapitia hapo round ya kwanza, juu madem ni wengi. Akipitia mara moja hatakuwa na time ya kuangalia mwenye anamfurahisha ama mwenye atambamba, unaona. Anapita, anaenda tena, anapita. Tuseme sasa akipita mara ya 3 anakuja kaa amefungia ama anakufanyia tu hivi. Unaingia na akifanyia hivi si unamfuata. Unajua anakwambia muingie. Leo muthiaga guthogoranira rumu-ini kana muthogoranagĩra o hau? Wengi wanajuanga. Wengi wanajuanga juu unapatanga ogirege turia mbere guka kuana okaringi onako ringi tini twari nake ri kana tucio mathe ari nongi, unaona, so wanajua bei. So mkifika pale si anaenda tu kama kupea ndo. Kuna wenye wajui, mkifika hapo anakuuliza ni ndo ngapi, unamwambia. Kuna mwenye hata unaambianga so 3 na anakupea tu juu ajui, unaona. Hihi kuringana na experience yaku ri, arume aingi niki maroraga kuria hiki kana niki makoragwo makirora nigetha akue athie akomanie nawe? Ni nini huwa inawa attract kwa nyinyi wasichana? Ni nini wanaume wengi wanapenda inawa attract? Sasa ujue watu wafananangi. Kuna mwenye anapenda mtu mslim, kuna mwenye anapenda mtu mnono, kuna mwenye anapenda mwenye ako hapo katikati, kuna mwenye anapenda mtu wako chocolate, kuna mwenye, unaona. Sasa si unaona hapo tuko wengi. Kuna kila type ya demo wote tu, yani kuna kila type ya demo hapo, unaona. Sasa si mtu hizi kwa sababu mwenye anambamba hapo ama, unaona. Unapata mwingine labda amebambika na labda haga, unaona. Mwingine amebambika labda na matiti, mwingine amebambika labda tu venye yani, unaona, ama venye tu mmebonga na yeye, unaona, hivyo. Twanahigwa andu marekererwo mucere makerigwo na makaiywo kila kindu kiao. Hihi ndeto eno mutabanagia atia na ndagika icio mukoragwo munetwo nyinyi cia ndagika 15? Kwa hiyo room ya short time sioni ukipata time kama hiyo. Labda ikue sinaona hapo hivyo kuna nini rooms accommodation za kulala hizo zenye ziko huko Airport City. Sasa labda msee amekama amelipa huko, tuseme akama kujia dem waenda na yeye huko kwa room. Sasa unaona hapo hivyo mnakunywa hapo hivyo na mko hapo na mna haraka, unaona. Sasa time kama hiyo unaona dem anaweza pata time ya kumwekea na dozi achukue Kenya anachukua.
So ici cia kurara ici cia short time nĩ hinya tondũ ici cia short time ni guthi ihenya mũriki tondũ ĩyo hata customer akakuwa ati nilikuwa kwa club hizi beba pombe ati muende nazo huko juu hata hakuna place ya kuwekelea. Unaona hizo za kundozi kuna meza kuna nini kwa smart. Hiyo kama mlikuwa hata mnakunywa na changa pombe kwa counter, so hiyo huwezi pata time ya kuwekea vitu kama hizo. Na tondu biashara nyingi andu ni magucanagĩria customer ni mwikoraga handu hau ha kugucanĩria customer uria mundu arenda guthie nake Marũagĩra biũ ũkũigana no rĩu mũndũ rũme nĩ ũgũgĩkorwo na choice ya gũthiĩ na mũndũ ũrĩa arenda kana mwanaume ni akata choice juu kama tuseme amekam tuseme akikam amezoea kuja ananichukua tuseme akam siku nyingine tuseme yani mimi ndio tumezoeana na yeye na achukuange mtu mwingine tuseme hata anikose anaendanga tu akuje siku tuseme akam siku moja nikiwa hapo achukue mwingine tuseme mimi ni mtu ama feelings unaona nitakasirika nianze nini mashow hapo hivyo so unapata customer mbia wewe staki wewe acha niende na huyu hihi riria muraruta wira uyu ri ni mauritu mariko muhitukagira mukiruta wira wanyu enda na customer upate kwa mambo zake pingia kwa room utaenda na customer upate pia ni mtu sijui watu wanakuanga aje upate amechuna CD hapa mbele na kucha unaona so jue obvious hiyo isha bust already hata kama ni kashimo kadogo tu hivi unajua ita expand tu na ikue kubwa si ati itaongezeka ni yako wako katakuwa kabisa unaona mwingine mara amekutolea unaona saa pale nataka unakuwa uko rada kwanza hiyo kazi si ya kufanya ukiwa mlevi anakutolea the CD si ndio hiyo kazi si ya kufanya ukiwa mlevi juu ukifanya ukiwa mlevi utaumia unaweza jipata hata na magonjwa zingine unaona hii ni uri wakorana na mundu taringi arathi akahana ta guguforce kana agakora ni akuripo ona thengia gukorwo ni muiguithanirie mukiingira rumu hau hakurihana ri murihagwo kwanza nigetha mukomanie nake kana mukomaga kwanza niguo uriho na nilipanga kwanza ona twakinya hau hakuriha nyumba arute 50 bob arihe tuge regeda ena 50 bob arute arihe tukiingia kwa room atanipea kwanza zangu tikia kufanya kufunga tu mlango hivyo pesa zangu unaona juu kuna mtu hata mnaweza maliza na akwambia amekupea do na amekupea na haja kupea labda hata si yeye anataka apeane hiyo 50 ya nyumba anataka wewe akupe upeane yeye hataki apeane ndio mkiingia kwa room akwambia sasa nimekupatia 200 na amekupea 50 unaona sasa inatakanga yani mimi prefer hivyo mimi pangu tukiingia tu hivi mpendo hihi we ta mwendia wa kimwiriri no wende gutigana na wira ucio na niki kingituma ukorwo ugitigana na wira ucio urutaga wa kwehendia kimwiri nikapata job sasa hiyo kazi na nĩndĩriragĩria mũno gũtiga wĩra ũcio tondũ ona rĩrĩa ndawahambirie ndakuona hard time mũno tondũ kitu sijaiona kwenye nimegrovia mijiona kama hizo niliona ya huku unaona sasa nilikuwa na hard time kabaki nimezoea hihi mbia iria uri wa make nyingĩ mũno wĩra-inĩ ũyũ wa mekire mbia cigana sijaipata do zaidi na hede onanga dokete niyo time nikikana huku hivi chini mehoko ndaikarĩte kũu thikũ ithatũ ndaumire na 9,000 kana 300 na si za siku moja ni weekend kutoka Friday masaa kama hii ndio nilifikanga nilale Friday nishinde Sato nilale niamkie Sunday nishinde na nilale wanaenda home na 9,000 na 200 72 hours consequently wauga murihagia ciringi 200
magana maya merĩ nĩ ihinda rĩothe rĩrĩa mũgũikara nao nake kana magana maya merĩ nĩ make? Magana maya merĩ rĩ ni ya hiyo 15 minutes to 20. Mlango ikiguzwa tu hivyo ni either kama hana doza kuniongezea mimi na za room msini kutoka, kama ako nazo ananipatia zangu na za room ananiongezea, so anaongezea room 50. Okay. Nĩ mwarĩkania na mũndũrũme, he mũndũ ũrĩ wacemania nake agakwĩra rĩu tondũ nĩtwarĩkia tũcokere rĩngĩ? Hata si mmoja. Vile mnaendelea kukaa ndio pesa zinaendelea kuwa nyingi, si ndio? Okay. The more anaendelea kukaa the more anaongezea ndo. Haha niho turamaka mwiroreri wakwa thutha wa kwenda kumenya ni marika mariko marutaga wira uyu na hihi ne marutaga wira uyu, ukumaka ukiona ati ginya atumia ahiku no marutaga wira uyu. Wako mama wazee hata zaidi. Haya, acio mukoragwo nao wira-inĩ rĩ, ni hena andũ mokaga wira na tarĩngĩ nĩ ahiku magoka kuruta wira ucio? Mwana mundu nĩ mũhiku no auma rĩngĩ oka thaa 4 thaa 10 akainũka, nĩguo ciana rĩngĩ hata watoi waezi jua hata kama wako shule, wakitoka shule mukora nyumba muthuri wake akiume kumutiga nyumba na agĩũka kumukora nyumba atajua aje alienda kaka. Wengi sana wenye najua hata wengi wanatoka Ngafaa na huku nini Umoja, Dandora na huko sasa hivi watu magoka Githurai. Na hihi ngũrie rĩ, harĩ andũ arĩa othe tarĩngĩ wanacemania na customer aku rĩ, hatirĩ mũndũ tarĩngĩ wanakwĩra tarĩngĩ nĩ wamũkenia no ende tarĩngĩ ũtuĩke ta mũndũ wake ũguo kana mũtumia wake? Okay. Kuona nĩtuonete scenario nyingĩ cia arũme magĩkua marĩ gĩko-inĩ gĩkĩ gĩa kuonana kĩmwĩrĩ rĩ, hihi nĩ ũrĩ wa experience mũndũ mwĩ nake kana mũndũ ũĩ mena mũndũrũme ũcio agacoka agakua? Kwa hii job yetu tu wakiwa kwa room de mama mwanaume sijui ona, but nishiona dem ameuliwa na yani wanaenda na mwanaume kwa room, sijui ama alikuwa amemkoseanga ama washipatana tena ama ni nini akamuanga. Hata si mmoja ni mademu wawili kwa room. Haya, niki mwikaga inyuĩ ta sex workers mwĩ hau ku make sure atĩ nĩ mũragitanĩra inyuĩ enyewe kwa enyewe? Unajua huyu ni beshte yangu, naweza taka akuwe yako safe, niki mwikaga mwita a group tondũ tũgĩthiũrũrũka nĩtũrona andũ metwo group o mũndũ ka group kake? No one andũ maikarĩte ũguo na labda hata hakuna mwenye anajua jina ya mwingine. Juu kila mtu anatoka from where anapatana hapo. Unaona, unapata watu hata wamekaanisha hivyo, wako hapa niko hapa na tuongeange hata tujuane. Kũringana na uruti wanyu wa wira, nĩ ihinda rĩrĩkũ kahũa gakoragwo keruhĩte mũno na ihinda rĩrĩkũ mũkoragwo mũkĩona mbia nyingĩ? Hii yetu inakuanga yani iko hivyo, ruta hĩndĩ ĩrĩa kũroneka ta kũngĩgĩa mbia mũno rĩo nĩ gũkorwo ũtarĩ na mbia. Muthenya umwe rĩrĩa wĩra wĩ mwega mũno ũngĩkoma na andũ aigana? Rĩrĩa wĩra wĩ sawa biũ kama Sunday hivi, tuseme Sunday naingianga saa 2 ama saa 3, so tuseme yani hadi jioni siwezi, yani watu kama kuna time kazi inakuanga iko poa, unapata nimeenda home na do poa. So unaona 1500 ni wanaume wangapi? 10, si ndio? 1500 zingine unaona 10 au zini tuseme kutoka asubuhi hadi jioni. Wewe mita sex worker rĩ, warĩrie tarĩngĩ mũndũ wĩ hau, mũirĩtu wĩ hau, we
family yao iko sawa tondu andu aingi watwira maingagira hau ni thina na he airetu anini maingagira hau na mena kila kindu ni mara providerwo na maroka kuyendia no gutie kindu magite. Wengine unapata hata mtu anahepa shule anakuja huko. Si hata kuna siku airport ilikuwa imechomewa picha vibaya sana. Watoto wa shule wanahepa shule, wanahepa makoa, wanakuja huko. Nakuwa mtoi kulala, yani yako huko tu, yani throughout ako huko. Kulala ni huko kwa club, anashinda akipunjwa nini. Unaona? Kama semekananga watoi wanahepa makoa, wanakuja kujiuza airport. So huko kuna twingi sana tutoto. Tueta tujafikisha 20 years, mimi hata hajafikisha 18 years. Unaona? Ana hata ID, ana mtoi, akona wazazi, kwa akona amepewa kila kitu. Lakini yani ni ile tu anataka kuzurura. Unaona? Kwa wengi sana watoto wa shule, wengi sana. Kwina mundu kwina rugano twana igwa taringi ni muiguithania na mundu bei mwacoka mwathi mundu ucio akwira agikuhuthira condom akuongerere mbia ni wekora situation ta riu ni ata mwikaga nigetha uhote kuweka swap na mezanga preps ama ni prep. Koguo no witikere arafu ucoke uthie unywe dawa. Okay. Uguo niguo wira wa wendia wa kimwiri utabanagio guku mwena wa Githai. Itikia kana urege wira ucio urutagwo na njira nene muno makiria na andu aria marutaga wira ucio magathie na mbere na kuingiha o muthenya. Tanira nani tabarira iyo ingi ya wendia wa kimwiri guku bururi-ini wa Kenya. Handu-ini ha Castro Media niegitwo Timo Castro. Tukuga atiriri maundu maria marari ni ati mugunda no nginya twethe andu ni maroria mugunda nyumba iyo riu ri japata feedback yao wasee bacha ili hiyo namba yenye tunapeana ya kwanza najua ndio itapigwa haraka. Unaona kutire video tuikete njega. Unaona hiyo inafaa hadi watu moja Arabu video tureka video njega, video ile irazi. Video ile ithiete wega. Tunaona kuja kuwa na views. Tokere haha. Eure pati tuke aterere. Pati tuke da tuko este wega. Rabu menyera. Nani ni mengine? Kirona hana kuifanya. Ramenya niki? Ndio ndugu wake. Wao. Unakirani zao. Ndio wake. Tegerani zao. Wewe ni nomo. Wewe ni mtaka. Nomo limita kama. By the way, the moment you get a kid. Ona kene tu. Kinaweka kwa
Udah sini mana tahu karena kunci shopnya. Sini ah. Itu ada di sana. Sini. Sini nggak bisa. Sini sebentar. Aman. Kamu mau nanya? Itu orangnya. Itu